Igitondo cy'umugisha mbifuriza kugira amagara mazima azira COVID-19. Mbonera no kugushimira wowe wahisemo kutwumvira kuri wa@radishingiro.com. Nawe uduteza amatwi kuri FM ku 107.5 mu mpande zose z'igihugu. Iki ni ikiganiro Shingiro Morning Sport kuri Radishingiro. Marita Vieira da Silva ni umwari w'imyaka 34 ukomoka mu gihugu cya Brazil. Yabonye izuba tariki ya 19 z'ukwa kabiri mu 1986 avukira hitwa Dios Latios mu mujyi wa Alagoas muri Brazil. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 37, akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru ukina yataka izamu. Yaciye mu makipe atandukanye arimo Vasco da Gama, Santa Cruz, Umeya Iki yakiniye kuva 2004 kugeza 2008 mu mikino 103 yakinnye yose yayitsindiye ibitego 111. Yakiniye kandi Los Angeles Sol, Santos n'izindi nyinshi zitandukanye. Ubu akaba barizwa mu ikipe ya Orlando Pride, akaba yambara nimero 10 mu mugongo. Kuva muri 2002 mu mikino yakiniye ikipe y'igihugu cye cya Brazil, imikino 154 yose yakinnye yayitsindiye ibitego 108. Tariki ya 6 Mutarama 2021 nibwo uyu mukobwa yatangaje ko agiye kurushinga na Tony Presley bakinana mu ikipe ya Orlando Pride. Byumvikane ko bombi ari abakobwa. Ngiki cyamamare tugiye kuganiraho muri aka kanya. Nge Adolphe Janeman mbahaye ikaze. Marita ni umwe mu bakinnyi bakomeye mu mupira w'amaguru w'abagore ku isi. Uyu Marita kandi yatsindiye ibihembo by'umukinnyi witwaye neza mu gikombe cy'isi inshuro 6 zose. Marita yatangiye kugaragaza ubuhanga bwe bwo gukina umupira w'amaguru akiri muto. Agikina karere ahanini zabaga zibanze mu mifuka, maze agatera amashoti akomeye kakahava. Amaherezo ubwo yari afite imyaka 14 gusa yaje kwinjira mu ikipe y'abasore muri quartier yabarizwagamo. Aha akaba yari yarabengutswe n'umwe mu bashakira akarya abakinnyi muri Vasco da Gama. Nyuma amujyana Rio de Janeiro aho yari agiye gushinga ikipe y'abagore. Yatangiye kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga ubwo yabarizwaga mu ikipe ya Umeya ibarizwa mu gihugu cya Sweden. Aha akaba yarifashije kwitabira UEFA Women Cup yo muri 2004. Akigeramo bahita banakegukana iki gikombe. Si ibyo gusa kandi 2007 na 2008 yagejeje iyi kipe kuri finali y'iki gikombe. Marita kandi yafashije Umeya Iki gutwara ibikombe 4 bya Damallsvenskan. Iki kikaba ari igikombe gikomeye mu gihugu cya Sweden mu bagore. Mu myaka 4 yamaze akinira iyi kipe yatwayemo shampiyona 3 muri 2004, 2005 ndetse na 2008. Marita yagizwe umukinnyi wa WPS ufite agaciro kurusha abandi mu bagore MVP muri 2009. Yigaragaje nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomeye mu bagore bo muri iki kinyejana, cyane cyane mu bikorwa bye nk'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'abagore ya Brazil. Mu gikombe cy'isi cya 2007 cy'abagore yatsindiye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa, aho yatsinze ibitego bigera kuri 7 akageza n'iyi kipe kuri finale. Mu mwaka wa 2011 Marita yongera ibitego bye yatsindaga mu gikombe cy'isi ageza ku bitego 14, kugeza aho huje na Brigitte Prince w'Umudage, aba umutegarugori watsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi cy'abagore. Kugira ngo ashyireho agahigo amateka mashya mu gutsinda ibitego mu gikombe cy'isi mu bagore, muri 2019 mu gikombe cy'isi cy'abagore yatsinze ibitego ageza ku bitego 17, bituma aba umukinnyi wa mbere utsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi mu marushanwa y'abagore yaba n'ay'abagabo. Amateka yahoze afitwe n'Umudage Miroslav Klose watsinze ibitego 16 mu bagabo. Nubwo yaciye akagahigo ariko ikipe ya Brazil yahise iviramo mu majonjora. Ku giti cye nk'umukinnyi yatwaye ibihembo byinshi, ibi birimo FIFA World Player of the Year cyangwa se The Best FIFA Women's Play, igihembo gifatwa nka Ballon d'Or mu bagabo, akaba ari nawe ufite nyinshi ku isi mu bagore inshuro 6 zose, aho yazitwaye 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 ndetse na 2018. Yagaragaye kandi mu bakinnyi 11 b'isi inshuro 3 zose muri 2016, 2017 ndetse na 2019. Yabaye umukinnyi wahize abandi mu gutsinda ibitego byinshi inshuro 3 mu gikombe cya Damallsvenskan muri 2004, 2005 na 2008. Yatwaye Ballon d'Or kandi y'abatarengeje imyaka 20 inshuro imwe muri 2004. Yatwaye FIFA Women's World Cup Golden Boot cyangwa se inkweto ya zahabu muri 2007, atwara na FIFA Women's World Cup Golden Ball muri 2007. Yakomeje gutwara ibihembo byinshi birimo nka Golden Boot ya 2009, 2010 ndetse na 2011. Yatwaye ikindi gihembo cya Golden Boot cya Sudamericano Feminino muri 2010. Kuva mu 2000 kugeza 2009 yagaragaye mu bakobwa 20 b'abatlete bakomeye ku isi.
mu buzima bw'urukundo bwari umukino wa tegarugori, yisanga amahitamo ye ari ayo gukunda bagenzi be bateye kimwe. Marita afite barumuna be batatu, uwitwa Jose, Vladimir ndetse na Angela. Mu buzima bwe ntiyakunze kujya gusenga, gusabarizwa mu ikipe y'abakatolika, kandi avuga ko Imana ishobora byose. Ababyeyi be, ise yitwa Aridario, nyina akitwa Teresa. Gusa ise yaje gutandukana n'umuryango Marita akiri uruhinja. Marita yaje kubona ubwenegihugu bwa Suède muri 2014, gusa ibi ntibyakuraho kagumana n'ubwenegihugu bwa Brazil. Marita Vieira da Silva yambikanye impeta na Tony Presley. Uyu ni umunyamerikakazi bakirana mu ikipe imwe y'umupira w'amaguru nk'uko nabibabwiye, Orlando Pride yo muri Brazil. Aba bombi kandi bakaba barabihamije ku buryo bw'amafoto batangaje ku rubuga rwa Instagram. Ngayo nguko ngira ngo mwamwiyumviye Marita, umukobwa ukomeye kurusha abandi ku isi mu mupira w'amaguru. Ibyo byose kuva hasi kugera ku gasongero. Njye Adolphe Janemani, naho ubutaha Imana ikomeze kubayobora mu nzira zose mucamo. Muhaye muronke, cyari ikiganiro Ishingiro Morning Sport. Ciao, adios.